Kunconywe i-performance kaKhuzani Mfoka ke ayenze izolo ke lapha ke kwiGatsheni Music Festival ke yebo mfowethu bekukhanya amafoni ke lapha ke wonke umuntu ke belapha ke bejabule ke uKhuzani ecela amafoni phezulu ethi bakhanyisa abalight abantu kuze kujatshule. Ngoba mfowethu ingonywe kakhulu le performance ibe namandla ngendlela ke eyisimanga. Ngicela uqala nginibingelele bafowethu kuyisonto ekseni abantu basazoya enkonzweni ezihlukahlukene ngithi sanibonani bafowethu ke iphinde nginamukele ke ngokuhlukahlukana kweni bafowethu. Ngicela singakhohlwa ukucinezela ibutton ka subscribe thina siqala ukungena ke siphinde silike ke lama video ke enginenzela wona bafowethu. Inkulu ke into eyenziwe uKhuzani Mfoka ke lapha ke kwiGatsheni Music Festival ke njengoba ke ekwazile ke ukuthi ke abuyise ke isithunzi sakhe ke abantu ke abamazi ngaso. Sikhumbule bafowethu ukuthi ke kweminye imicimbi ke siyazi ke ukuthi ke lapha abantu bebenama complain kodwa ke kulomcimbi wale ophongolo uqopha umlando wagila imihlolo uKhuzani egida namagida ngoma akhe ke azwa kakhulu sikhuluma ngothibela bebekhona beshaya ingoma nayo uKhuzani egida kumnandi kunje bafowethu banconywe kakhulu ke ngeperformance yababayenze lapha ke njengoba ke besazi bafowethu ukuthi bekunamcimbi ke omkhulu ke ebukade ke ukhona ke ophongolo bafowethu injalo indaba.